intangangabo iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina zisigara hafi y'inkondo y'umura. Kuva intangangabo zisigara zigatangira urugendo rwo kujya guhura n'intangangore. Intangangore yo iba yibereye ahantu hitwa mu muyobora ntanga w'umugore hafi y'ibisantoki. So aho hantu hari urugendo ruri hagati ya santimetero 15 na 18. Uru rugendo rero intangangabo zirukora hagati y'iminota 30 na 45 zigenda zisiganwa, zimwe zipfa izindi zipfa sibyo. None intangangabo zigeze hafi ku ntangangore, bihuzo noneho bizisaba hafi amasaha 10 ngo zihindure maze zakira ubushobozi bwo kwinjira mu ntangangore. Ibi ngibi nibyo byitwa capacitation. Umuntu rero uzakubwira ngo umva ngo ndabyumvise ngo muteye inda, azaba kubeshya ntabwo ushobora kumva niba intangangabo ifatanya n'intangangore, kubera yuko igihe bitwara ngo bijye gufatana ni kinini cyane. Ibyo mwakoraga mwabirangije kera.